Dobrodošli u Beograd, gospodine predsjedniče. Добро пожаловать в Белград, господин председатель. Dobrodošli u Srbiju. Добро пожаловать в Сербию. Ovo je zemlja velikog prijateljstva prema Rusiji i ruskom narodu, kao što znate. Naše veze su istorijske, naše veze su duhovne i jezik nam je sličan, i zastava nam je slična. Ali istovremeno, kao što smo se dogovorili, treba da gradimo odnose za budućnost koji su na bazi obostranih interesa. I za nekoliko meseci potpisat ćemo sporazum o strateškom partnerstvu u Rusiji. To je kruna naših odnosa. Ali toga ne bi bilo bez vašeg doprinosa. Dobrodošli još jednom u Beograd. Большое спасибо за приглашение, уважаемый господин президент. Hvala lijepo, gospodin predsjednič, na ovim rečima. Я рад возможности с вами встретиться и поговорить по всем направлениям нашего сотрудничества. Drago mi je da imamo mogućnost da se susretnemo i da porazgovaramo o svim smjerovima naše saradnje. Нам есть что обсудить, потому что объем сотрудничества возрастает. Imamo o čemu da razgovaramo jer objem saradnje u porastu. И по многим направлениям мы добиваемся реальных результатов, и что самое главное, есть перспектива. Po mnogim pitanjima imamo realne rezultate i što je jako bitno napredujemo. И я, кроме всего прочего, очень рад был быть в Белграде. Я здесь был 10 лет назад. С удовольствием посмотрю, как выглядит город. Osim toga, drago mi je da sam došao jer sam bio tu pre 10 godina, pa ću sad vidjeti do kojeg razvoja je došao. Спасибо. Hvala. Ja vam se zahvaljujem.